uba meral bonds im u MLA ka nongpo ulali ban kmi ya ki Islam ai jing hikai jong ka than umden da ka ba airu ki jingira harangkat ki kentin jingkular ya ka kampule puthi ha ki te school ka te ka Islam ai jing hikai ka balayo ban pediang ya ka jingira ka de ka pathau mathan lower primary school pathau ka bade ka school ka bala rimtam ha ka te ka snong ha ka te ka jingyalang ka bala pelong ha phalau yeng school laya se khailang do rang ba snong uba bi khamde uba long ru chairman ka school managing committee ka kong larihun suleng ka head teacher ka pathau mathan LP school kid khot ka committee snong ki kimi ki kpa lemba ki na school uba meral bons im ulalei ban jurib ru ka school pathau presbyterian secondary school bat ban ngap ya ki jingut jingnam kid khot ka school managing committee ha ka bayade ber ki jingdon kam jong ka school Kepelong yang apa sehingga antum celong antum skor sehingga kena di longkum no sehingga skor longkum no patron tak ada namar ba kesorkaru kadang hagelenti kumno ban pendit pendiang ban penkela ya gadur kadar jong ka pule ka puti apa jong ka jela berkopi lembaga media educational grant kawai nak kimat kibat sorkar lembaga tenat yang boleh keputi gedang ada lenti ban pek banyak ban khat ya ki school managing committee ban khat ya ki sponsoring body ban khat ya ki association kila bende kita hikai deficit kila bende kita hikai SSA kila bende kita hikai full government lain kita hikai ad hoc सरकार के खत या कि रंगबासनों का खत या कि रिपोखमत का खत या कि रिपोखत कुमनो बन महाया के पुलें पुती करंगरन हगलंती बन परखत अक्तिन भरें के om consultation बंदांगे परखत नता कुमनो जिले अब मा IP या गजिन जम diskur apa gejala gejala jami daga baburom kilabun pala kata ke digi cica bani nujon bat kiwai pat ki jela kajin jom diskur po gejala ke jom labun cica ta kajin don jogi ni kairo ke sorkar kadang hakalenti kumno ban pentikna khantam hanung gendong ichnong ki bae LP school jom ichnong bae UP jong balang bae secondary jong di governing body bae jong right bae jong chnom bae lapun school ban penjanai lah barer lah sorkar ya betulok kesu na kamani ban penbian ila amdi school sorkar belum full government ongi ila amdi deficit tulok su sorkar ni la ande ki ad hoc tulok su sorkar jelai la ande ki SSC tulok sorkar pedeng bat sorkar jela sulang ki bat kamda sese kita mar kata gadam ni kam komperkat ba kumno an penwandur ya ki school betul tabakan sopo itu pun gaban kentu perlu ya ke school hasilong tu pi Pagadi ke school ko be manta pathau mathan LP school ketika deficit ang ganyan ketika deficit sarkar kadang-kadang gajing semua manta ban sinti swai di school deficit kila amde UP kila amde skit kila amde LP atum ta nang ma jela kilo di simfwa ban sinti aduh umci peniat, aduh mama umci kipus kene, ketulok kene, apa tak ada. Sompat lagi managing committee, I'm hire tina. Kan sepoi kepor, kaba kesorkar kan sa pan, ya kecimbit, ya ki school okay.